vuka udle namhlanje ekseni bazalwane, vukani sidle egameni lika Jesu. Itolo ngeke ngathinza kabanti ngekungena kwa empire lomusha, empire Constantine lo waba ne-encounter na Jesu wamlayela luphawu lwesiphambano waze wefika la khona angawahluphi emakholwa but kwayena akholwe angene ebandleni laNkulunkulu. Sabona kuvuleka-ke indlela lenkulu yekungena kwebantu ebandleni. Namhlanje-ke ake ungivumele ngikhulume ngenqubo, ngikhulume nangemphatho yelibandla egameni lika Jesu. Sifunze kakhulu bantu abakethu ukuthi kusukela kadzeni kuhlushwa kwemakholwa ligede lengena ku-Christianity noma-ke ebandleni laKristu yayilincane linciphile because bantu bayesaba bayabaleka but ekungeneni kwa-Constantine lavuleka ligede laba lukhulu, baningi bantu kakhulu labangena futhi liningi labo wawukhanza ukuthi abakaphenduki nekuphenduka nakahle but nje balandzela ukuthi inkosi ithi de bantu abayebandleni so bafuna kuthandzeka enkosini egameni likaJesu. Lokunye lokwabenda bangena kakhulu ngokuthi libandla lasecala kuba rich kakhulu egameni likaJesu. Emakhosi ababita abafundisi khanje sibafundisi esikhathi esiningi bahleti ebukhosini, lokwakubenda-ke nabo babe rich kakhulu. Lokho-ke kwakubangela kokuthi leli bandla lemakhaya lengemuva abafundisi bahlele ebukhosini nje edigodlweni laselicanza libandla selipholile liphola kakhulu sekungena-ke netifundziso lesathi tikhona ebandle. Nasengibekise ngekwe ukuthi wangena nje sifundiso lesithi umfundisi welibandla akasushada egameni likaJesu. Ngeke ngakhuluma kuthandi ngikhuluma ngabo Priscilla naMaximila ebantombatana labe thathe isifundo saMontanus beke ukuthi asibiyeleni kuKristu. Bebakhuluma kakhulu amantombazana amabili ngekudithiba, ngakho yavuka lemfundiso yekudithiba kangangokuthi wagcina kuneligama lelithi uyati umfundisi welibandla akangashadi akahlale kuNkulunkulu amkhonde uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke because uma ngabe atawushada utawuba netinkinga tasekhaya, ama-marital problems, abe nama-domestic problems, akahlale nje anake uNkulunkulu. Kwaze kwaba nemhlangano lomkhulu nga-83305 lomkhulu nje umhlangano waseSpain la khona kwamiswa lokuthi novele bafundisi abasushada egameni likaJesu nalabo labashadi labehlukane nebafati babo. Ibandla laseNisia labathi liyayibuka layihlalela lento umhlangano lona lathi hayi namani awuqithwe lo mcondo lona. Kwakhanzakala-ke kokuthi-ke bani labanengi vele sebawuthengile lo mcondo bayawuthanda lokuthi umfundisi akasushada. Yini sizathu ngilokwekuthi babekholelwa lokwekuthi uma ngabe umuntu angakashadi uyathandzeka kuNkulunkulu, ubangcwele kuNkulunkulu, nakatintfo taNkulunkulu egameni likaJesu. Lokunye lengakuthinta lalo kwakuyinqubo kwaba indzaba yebuhedeni lo babe sebuyangena ebandleni. Nibokhumbula-ke abantu abakethu lokuthi labanengi bantu bebasetha inkolweni tithixo, bahlabela tithixo, bashisela tithixo impepho. Kepha-ke leyo nkolo leyo yagcina seyiphela ngekufika kwaConstantine kangangoba labanye abantu lebebakhonta lapho base bangena-ke ebandleni betanato futhi leti nkholelo tabo tangale emathempelini netithixo bangena nato ebandleni. Nasengibekise njena ngekukhulekela emadloti, kukhulekela abantu labafile. Abantu abakethu kunabantu abaningi la bebagqamile evangelini badiwa kakhulu ekukholweni, labanye nje bebabahola bebathandzeka kakhulu, labanye babantu bamfele Jesu ngendlela legqamile, labanye futhi bekubantu labake baphila impilo lengcwele bagcama ngaloko, labanye bebahlonishwa kakhulu kuze kuthi ngisho sebafile bakhunjulwe kufundwe netincwadi tabo baphakanyiswe babe sibonelo lesihle phambi kwebantu egameni likaJesu. Kwasekusuka lapho-ke sekuvama-ke sekungena-ke sifundziso lesesithi hayi khona labo bantu labo bafanele ukuthi banakekele bakhulekelwe egameni likaJesu. Kuyini qhamukaphi lemfundiso? Kunaba abantu bebajayele ukukhulekela emadloti noma-ke kuwakhonta emadloti. Sebathi-ke nalaba abakhulekelwe noma-ke nalaba abakhontwe labeke basebenza. Angibekise nje kanjani abantu abakethu kwabakhona ukukhulekela Maria egameni likaJesu. Ngifuna kuvetala ukuthi phela tithixo takade ntakhona tithixo tade bantu besifazane kufaka ikhasi bo Venus, the god of love, the god of beauty, the god of purity,
kwakhona futhi naDiana ngeke ngakhuluma nesithixo esingiDiana esasidume kakhulu. So labantu ke labaqhamuka lengephandle kwabalula la kubo lokuthi hayi abakhontwe nalabo abakhulekelwe egameni likaJesu. Ikakhulu ke Maria wayekhulekelwa noma ke wayekhontwa ngezathu ukuthi kwakuthiwa unina waJesu, futhi kwaya ngekwanza kwaphakanyiswa lokuthi phela Maria kahle kahle unina waNkulunkulu. So nangabe anginina waNkulunkulu ufanele kukhontwa naye. Libandla ke laseRoma ke lakuthatha ke lokukhonta Maria lakuphakamisa kakhulu. Lokunye ke kwakukhona kwakukhulekela ingilosi labahedeni abantu abake sebangene ebandleni bebangakholwa ukuthi uNkulunkulu angaba munye because bona bebakhonta tithixo letinenge. So ke babona ukuthi ingilosi tinemandla nato ngakho tifanele kukhontwa egameni likaJesu. Base bawufaka ke lo moya wangena ebandleni laseRoma. Lokunye lengakuyinqubo lokwakhona izaba yesidlo senkosi. Abantu abakithi kusukela ekucaleni libandla lalesigcina kahle isidlo senkosi. Ingani Jesu bekabatshelile phela abafundi bakhe ukuthi lesidlo senkosi sitaba sikhumbuto bamkhumbule ngaso nabasidla. Ngembala ke vele kwabanjalo. Kodwa ke nasiqhubeka isikhathi kwacala kwangena imfundiso lethi liwayini liyeliphendvuke ke libe ingadi yaJesu kuqobo. Nalesinkwa siyaphendvuka naso siguquke sibe ngumtimba waJesu lucobo ngalesikhathi esitawudliwa sidlo. Lokho ke wasekudala ke umcabango ukuthi sidlo singumhlatshelo, it's a sacrifice egameni likaJesu. So lo mpristi ke losuke asibambile asihlephula lapho sibe ngumtimba waJesu Kristu nengadi yaJesu Kristu. Kufanele ukuthi unikela ngaso eLatin, unikela ngaso e-altar egameni likaJesu. So labo labasidlako bebanalo ukukholelwa ukuthi bona batawusinziswa uma ngabe basidla exactly njengoba kwakwendeka kumpristi kaDensi. Nakunikelwe ngaleyo mvuleyo, nakunikelwe ngalowo mhlatshelo bantu bese bayasinziswa. Ngakho ke kwase kufika ke lesigaba la letifundiso talemuva kuba priest setibuya ngala kanganga ukuthi umpristi noma ke umfundisi wagcina sabidwa vele ngeligama ethi ngumpristi because uhlaba umhlatshelo e-altar lo ingadi yaJesu leguquka ibe ngiyomba. Bafana nje wenda umhlatshelo labafundisi ke base bashintshwa legama ke sebaba ke ba priest egameni likaJesu. Ake ngigcine ngenzaba yetikhundla, ngikhulume kanenge ngetikhundla ngasithatha idimbili nje kuphela. Kwakuna bishop, kwakukhona nemdikoni. Bishop kwakungasiso sikhundla. Bishop kwakuligama lelisho umuntu lochuba livangeli. Ngibo sithi Peter was a bishop ngoba umsebenzi wakhe was to preach the gospel, moving around places and places preaching the gospel. Bese kuba khona ke sesibili isikhundla sasi ngumdikoni. Nakhona lapho kulo mdikoni kwakungasi ukuthi sikhundla but kwakungumsebenzi labo bishop nabahambisa ivangeli bobo James Bartholomew bonke labapostoli bahambisa ivangeli. Kwakude lonaka abafelokati, kwakude lonaka inzanzane, kwakude lonaka labaswele. Kwathi ke kuzenzo 6 kwathiwa khethwe emajaha la sikhombisa la tawunaka ke labantu laba batawunikwa ke igama lelithi ngemadiko hayi ukuthi sikhundla. Hawu tathi ke bhememete ikhundla ebandleni. Ake ngicale kanje. Kwakhona number 1 kwakhona umbishop wenzawo. Ngikhumbule ukuthi igama lembishop angisho bishop njengoba ubuka manje but lo mbishop ngasisho a preacher, sisho umshumayeli, sisho umvangeli. So kwakhona kumbishop wenzawo a local bishop egameni likaJesu, local pastor uphethe ke i-congregation ke yena egameni likaJesu. Leso sikhathi bekabitwa ngembishop. Bese number 2 kuba khona ke umbishop noma ke pastor, umbishop lokubuke sifunza yena uphethe laba bema congregations. Yena ke ulapha eTulu ke uphethe ke sibonke labo bishop bema congregations bangephasi kwakhe. Bese kuba khona ke umbishop wesithathu lo waye eseketheni yena ke uphethe labo bishop labaphethe letifunza ngoba labaphethe tifunza baphethe laba bema congregation. Yena ke sho ukuthi sesigabeni sesithathu lesisetulu lapho le Roma nje bebabitwa ngokuthi i-metropolitan bishop egameni likaJesu. Bese ke bana number 4 lo bishop ke lo mkhulu ke lo phethe ke laba ke ndathi ni diocese bishop lo phethe labo bishop labaphethe nekusukela eseketheni kuya parish kuya phasi labo loyo ke sebebambita ngepatriarch
i-patriarch thina eBible college sasimbita ngokuthi bobabemkhulu kwaba sekuthi tikhundla sethi etulo lo babemkhulu nje noma ke le patriarch yayisetulu ke lapha ke ungazi ukuthi ezulwini kutawungenwa ngetigaba letahlukene khona lomkhulu khona lomncane ezulwini kani kwaba into le wrong ukuthi bese kuthi kube khona abakhulu bekhona labancane ngaze ngakhumbula Jesu nakathi ayala silofuna kuba mkhulu embusweni waNkulunkulu akabe ngilomncane busisekani ke bazalwane egameni kaJesu mayibe ngingathanda ukuthi kusasa ngikhulume indzaba yababa the pope ipurpose ingene kuleso sigaba leso bantu abakithi ngifuna ukukhuluma futhi ngenzaba yena kule kwakuthiwa ngema-monks ema-monks sasibabita thina ngokuthi imihlala yodwa umhlala yedwa i-monk sitawuthinza-ke kusasa-ke lama-monks bantu abakithi nalo papa in Jesus name busisekani bazalwane amen.